O ko kore ke u whamalmalo atu he tala malo e whanua lotu pe moe ako. Ka ata ke whahoko atu a e tau porokalama o iloa ko e minite hongo fulu. Pe te utala noa e ahoni ki he tau kaweinga koni o ku ase atu ko e tau pe moe merino. Pe a o ko whewhatapu heni ki he awhio ai ka ha mai ko e tui o ngahi tui, pe ko e eiki o ngahi eiki, o kupure ao niu ki he tau mo ui, pe a moi universi. Pe a o ko whaapatu ki he hau e whanua ko e hau toka, o ko awhio mau pe me he olowaha ko e tau moa, o e karia o e whanua, mo e karia i fofua, pe a moi lomi pe au, pe ki he ongo apa e hau, ka maa foki ai alofi mata mo hema ka maa foki ai kautaki lotu pe he ki he tonga kotoa pe mga i kup whekau aki ka maa tau eiki pare mia pe mo kabineti ka maa foki ai sea whare area mo e whare eiki pe he ki he tui whamau lahi pe mo e whamau anga ka maa ai whanua kotoa tonga i muri pe mo tonga ongo atu kia e whaha koe ni pe go kore pe ke tuku mahawhanga maari e ke utala noa atu he tau kawe ngā koe tau pe moe merino. Kai sai ke laurewa e tau minite hongo fulu ai ko ose ni e tau minite wha koe tau whatapu ange koe anga mai ni koe ke lau ka te u kamata rewa i hano tala noa e atu pe ai tau minite hongo fulu pe o whapatonu ke tau kawe ngā ai a koe tau pe a moe merino. Pe kawe ngā ni au koe ke sola ia ke hata tau kei i he ngā hi tapa ke ke o e tau mo ui e kawe ngā mahu inga koe ni pe koe hulu no pe koe tau o kupe e tangata koe ko Heraclitus koe filosefa he centurion no i karisi kau he kau fua filosefa nane pehe koe mo ui o ku whekuki ai hame ai ua koe harmony pe mo conflict i he lea whapapalangi aia koe mau pe mo e tae mau pe kune pehere wa Heraclitus si ko whilawe ke ne hulu ki tau tolu mo ku tala noa o ki kai malawa ke mawai ua e ngo mea koe ni ko taimi ko tau mau ai o ku uhinga pe ia o ku si ai tae mau ai koe order mo e disorder koe conflict mo e harmony porque taimi ko tau merino ai o ku uhinga ia o ku ki i olo lalo ai tae mau ai whekuki ai ke aia ka akuna whanonga whakataha pe i mata o mohema aia koe foi poini mahu i ngai koe tau ia koe konga ia o ne puna kaki mai ai whekuki fe usi ai o me a ia feitu ia koe ke tau lava sio ki ai pako ne whai pe tau ku mapuna mai pe koe ai lau e tangata koe ko Sansu tangata iloa ia i he art of war pe koe whaiwa o e tau ene ngā ue ai pa misaina aina ne pe koe tau kono mea mahu inga taha ke tau veteki tae tau ai tau ka paure o mana ke whaatau pa tau veteki tae tau ka tau tui whoki mai ka Heraclitus ne be Heraclitus koe moia whainga tangata o kupure ai whekuki mo i tae mau pe ka pau e makape mai ai mau pe koe o tau i koe merino pa tau whawhitai
ka kuna tongi pe kone makap me pe tamakoi o lomi e tamakoi kone makap mai tamakoi lomi ka koe fo i fe kuki ko ia mo fo i fe ao ai ngoa ko ia ai tau mo merino pe koe mau mo tai mau mo mau o ku fononga whakataha maupe aia koe ko mea ia koe o ko whita nake atu e mahu inga ko ia pe ku pehere wa whakarea koe a Tesi. Koe war is the father and mother of all. Koe tamai mo whaeia ai ngā hai kuonga. Aia koe tau whakarea e tahau pe koe tau moe tae mau pe koe mau mo tae mau pe koe merino mo tau hano whainga whakarea. Koe nau ia o universi me he kamataanga. Aia ku talu pe koe ai whakatupu ka pau me tau alu kataki i e toi senesi pe moe whai ai whekuki ai tau moe merino kamata pe me ngoe ke tsemani. A ngoe iteni isa o whanonga mai ai. Pea moona Tesi o ku te kai ke tau hau na tolo hakuonga o ku ikai ke whai hatau o ku tau maupe pea o ku merino maupe pea o ku na whanonga whakataha maupe koe whietanake pe toi tau minita nima ko whietanake pe ngai whakaukau koe ni me mei ko ku hulu ke pene lawa kau tanga tako i loa. Koe pia tu whao se ke tala noa koe Sisuki ke merino pe moe tau. Pia moe whao se aki moe tala noa ai tui tapu, fola ai tui tapu. A tui tapu koe Francis ki he tau. Maria pito umakai ke. Ko tangata koe ko Leo Tolstoy koe ai filosofa me tangata writer whautohi koe a Lucia. Nā ne hanga whao ai tohi koe war and peace. Koe tau moe merino. Ka koe tohi koe ana keke ne tala noa ia ai koloria moe whakafo o whao i tau. Nā ne hanga tala noa i he war and peace. Koe tau o kone mau i ai tau mo ui. Kune mau e mo ui e whahinga e tangata e tau. Pana ni tā noa i rewa e peace e merino i he tohi koe ni. Koe merino kune hanga whakalele lelei ai whonua. Whakalele lelei e society. O kune hanga o ai ke lava whamau i e whaia. O kune ai ke whai e lotu, whai e ako e. Aia koe war and peace koe a Leo Tolstoy tohi i loa koe ia. Ko ne hanga hulu i mai mau ai tau whai ke tau mo uipa ne hanga hulu i mai ai lelei o whai he merino. Ka kuei whoke ngā i tala noa ku pe he. Ange koe tau whoke koe ka Heraclitus. Koe tau, ka pau he ikai ke whaha tau, de ko hata e mau. Koe whoke whuerea koe battle, pia moe war. Koe battle koe whanki tau i iki pe. Pea koe war rewa, koe tau lahi. Koe war, koe nomori, koe tau lahi. Ka koe tau hau kutupu mai me he whekuki. Pea koe he rewa tangata koe ko Karl Marx. Ko ne whai koe ha whekuki o ku asi mai, pe koe battle, pe koe tau. O kutupu ngai he na e ai makuku na e whai ka na te kai ke asi mai. Pea koe makuku koe a wangeu ne pe koe fo i leo ne ngā koe concealed. Koe kono whakapuriki pe hangi koe na e puria pe i lilo pe koe ne alu pe koe o lahi pe a pā mai rewa pā mai rewa ki tua pe koe petolo ia pe koe tau ka kou fie whai e ku ki tātā noa koe ne tau pe moe merino lahi api te kau whautohi me tā noa historia hanga mau pe he tau o mau i a e tau mo ui mo e tau ngā ue lahi ko whai ke civilise. Pea ko ne merino pe ne hanga rewa o
o toi whakatupu mai e unga au e ko ia pia toi ai ki tau toi whaafu o ai civilise pia ko ne hao pe tau ko ne mea pe whaiango ta anoa kia sansu ne hao pe tau ia o mau mau i lahi he tau pia pe ko ne hao pe koe ai merino mo mau o toi langa pa koe tau atunga pe mo ia whainga tangata hange koe tala noa o kui kai ke tau wako ki tau tolu me he mo ui o kui kai ke tau wako ki tau tolu pe aku tau tau whakahoko pe tau tolu mea ka tau ko whainga tangata aku uhinga i tau ke mo i tau he kui kai ke tau wako me he mo ui pako hau ke wha ose tā noa me ose minite ngo fulu ton minite ua koe tā noa ko a Thomas Hobbes filosofa Britania ko ia nane pe ko mo ia whainga tangata kunau ke mau pe mo tau ka uwhe mau rewa ai fo hivi mālohi I might pe koe strong authority political power i whakarea whaparangi ke ne hanga o pure i ai ke mo e kai mau ai whainga tangata ko nau natulai ka pehe rewa he filosofa koe sa mana ko Immanuel Kant nane pehe koe o kuhanga he republic he democracy koe whonga pure au ne malawa ke ne puke ke merino ai tau ka mukai whoko e mea ia woko koe whono te muka ala din te whitu ka Amerika ne whakatu bolo tau i ene whainga uinga ke ka nane toi pe he hangaremba Immanuel Kant he hangaremba International Corporation tai mo whatahata ngai pure ngā ke nau puke merino pe koe ano mo oni pa koe ano malo inga koe ano vai ka tau hau ke wha ose a ke tata ano ai tala noga si su ke merino koe tala noa si su koe pure anga he vani koe pure anga o merino pe koe ne hoko mai koe ne hoko mai ke o mai e merino ki mama sai o kutokoni ai o mai e si su o merino io koe ai ne tokoni tuku ke he ange ai ngai mafiunga historia o merino pe toi tau pe ai kristiane i ngai uhinga ke ko inga ko tau whahinga tangata kau whao sia ke ko ni ku tata ala mai tau taimi tau mini te hongo fulu whao sia ke ai tala noa maria ai tuitapu i ne to frofora a Francis Francisco nane pehe ko ki nau tolu au nau ka matai tau ai kau taki ko nau ka matai tau hei kai whanongo mai o tua ia ki e nau kore mo e nau lotu he koe ha koe mafu te fua o tua ia koe melino koe taranua e tuitapu pia koe pure anga o tua koe pure anga o melino koe ku tānak wha o simayapa ko whamaro at ke te moutolu i o mo mea mai whatawange pena e aha ongo lelei atu ai tau kaweinga me tau porokalama ki a ni koe tau mo merino ka mo mea o whalahi atu.